Nalazim se u manastiru Svetog Dionisija Olimpijskog koji se podvizavao ovim krajevima u 16. veku. Manastir je tokom istorije više puta bio rušen i paljen, a najskorije stradanje iz 1943. godine kada je nacistička vojska srušila manastir do temelja zbog pokreta otpora koji se krio u ovom manastiru. Trenutno su radovi za obnovu ovoga manastira. Dok idem ka isposnici Svetog Dionisija, razmišljam o dva interesantna momenta iz njegovog žitija. U žitiju Svetog Dionisija stoji da je išao na hodočašću u Svetu zemlju i da je mnoga mesta na Olimpu nazvao prema mestima iz Svete zemlje, kao što su, na primjer, Maslinska gora, Vitanija, tako dalje. I stigli smo do isposnice Svetog Dionisija. Svaka isposnica trebalo da ima najmanje dve važne stavke, a to je stanište gdje će obitavati podvižnik, kao i izvor vode, odmah neposredno uz samo boravište, koje je najobičnija jedna pećina. Ko bi danas udobnu postelju i stan zamenio za ovako jedno obitalište? U ovoj pećini kuči izvor koji dolazi iz same utrobe Olimpa. Sljedeći zanimljiv moment starčevog žitija sastoji se u tome da je on otišao na Metore i da se tamo podvizavao kod nekoga starca po imenu Sava. Ovaj starac ga je toliko zavoleo da nije htio da ga pusti da ode kasnije na Svetu goru kada je on to izrazio želju. I zaključio je manastirska vrata kako se on nikada više ne bi vratio ili otišao iz tog manastira. I na kraju se dogodilo da se preko bedama spustio Sveti Dionisije i time nam pokazuje jedan važan, interesantan podatak, a to je da poslušanje ne mora nužno da bude slepa pokorno stajacu, nego da mora da poštuje želje onoga koji se podvizava. To jest, ako ga srce vuče na neko mesto ili na neku stranu, da to treba da razume onaj pod čijim duhovnim staranjem se nalazi. Jednom godišnje Sveti Dionisije odlazio bi na vrhove Olimpa da služi svetu liturgiju. Tamo gdje su se nekada poštovali tobožnji grčki paganski bogovi, sada se slavilo ime Hrista.